igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye, waba udukurikirana uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Tuje muri update rero z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru yacu reka tuyahere mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, Goma. Amakuru ari kugenda agarukwaho hano muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo hashize rero tariki ya 11 z'uku kwezi kwa cyenda, uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Amakuru makuru ari guturuka hano i Goma aremeza ko hakozwe umukwabu wakozwe n'abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23, ndetse uyu mukwabu magingo aya ngaya ukaba akomeje kugenda byemezwa ko waje gufatirwamo abasirikare benshi b'amaneko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bibaye nyuma y'ibitero simusiga byari bimaze iminsi biri kugabwa hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Ni ibitero byakomeje kugenda byemezwa ko byaturukaga hano muri parike national de Virunga. Ahangaha rero ni hamwe hari ibirindiro by'umutwe wa FDLR. Ahangaha rero nk'uko byagiye binagarukwaho, umutwe wa FDLR waje rero kuza gusenywa, cyangwa se ibirindiro byabo biherereye hano, byari biherereye hano muri iyi parike national de Virunga, byaje gusenywa n'igisirikare cya M23, ariko mu nyuma baza kugabwaho igitero na FARDC, Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Urumva nyine Wazalendo ikubiyemo aba basirikare ba FDLR, Mai Mai, Nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera kuri ubu butaka bwa kino gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abandi baturage bifuje kurwanira igihugu cyabo. Biravugwa ko rero ibi bitero byaturukaga hano muri Parike National de Virunga, byakomokaga ku kuba hano muri Parike National de Virunga ubwo hari hamaze gufatwa n'umutwe wa M23, hongeye kwigarurirwa rero mu biganza by'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ariho ibitero byategurirwaga byari biri kugenda bigabwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Biravugwa ko rero uyu mukwabu waje gukorerwa hano i Goma waje gusiga ufatiwemo abasirikare b'amaneko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ntibaratangaza umubare wabaje kuba bafatirwa muri uyu mukwabu hano muri uyu mujyi wa Goma, ariko amakuru dukesha imboni zacu z'abanyamakuru ziherereye hano kuri buno butaka zikaba zemeza bidashidikanywaho ko uyu mukwabu waje gufatirwamo abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo aya ngaya rero, nubwo uyu mukwabu waje kuba, ariko bikomeje kugenda bigarukaho ko ahangaha muri Parike National de Virunga hari gutegurirwa ibitero noneho simusiga bishobora kuza kurangira abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiranye ingabo za M23 zirinze uyu mujyi wa Goma. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ibi bintu biteye inkeke, dore ko nubwo baje kuba bafata izi maneko, ariko nanone ku rundi ruhande hari amakuru ari kugenda agarukwaho yemeza ko hano muri uyu mujyi wa Goma hari maneko nyinshi, izo bafashe ari nke ku zisanzwe rero ziri muri uyu mujyi wa Goma. Bidasubirwaho rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba batangaje ko nubwo abasirikare b'umutwe wa M23 bari gukora umukwabu hano muri Goma, ariko barimo barakora nk'aho bari gukora ubusa, bitewe n'uko bafite icyo bishingikirije. Birumvikana hano muri uyu mujyi wa Goma huzuyemo abasirikare benshi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufatiye ku basirikare barambitse intwaro
ubwo uyu mujyi wa Goma wafatwaga. Biravugwa ko rero nubwo abasirikare barambitse intwaro bagahita bambara civil ndetse bagahita bajya no mu mago yabo hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibi rero ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko aba basirikare bakiri ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo baje kuba barambika intwaro. Ari nayo mpamvu rero kugeza amagingo aya ngaya baba abashya binjiye mu buryo budasobanutse ndetse n'abari basanzwe bari muri uyu mujyi wa Goma. Bivugwa ko rero ari benshi cyane kandi abinjira baje nk'abazamaniko bakaba bahishwa n'abari basanzwe rero hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye impungenge ku ruhande rw'igisirikare cya M23 mu gihe bashobora kuza kugabwaho ibitero. Biranavuga ko rero hari n'imbunda zishobora kuba ziri mu bwihisho, zishobora kuzahita zikoreshwa n'aba basirikare bakomeje kugenda binjira bwihishwa muri uyu mujyi wa Goma. Makuru yacu rero reka tuyakomereze muri Katogota, turananyarukira Uvira, tunyarukire no mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu, turagira za Warikare ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo. Ariko mbere yuko rero tunyarukirayo, nyaboneka reka tubanze tugwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukana kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye yakurikirana 5/5 kuri share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibi nabyo bineye kugira ngo tubone ko dukosora, tujye tuguha amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero amakuru yacu tunyarukire muri teritwari ya Nyiragongo, hanaho mu rukera rwo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025 habereye imirwano ikomeye cyane, imirwano bidasubirwaho ko itakarijwemo abasirikare benshi ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Aya n'amakuru dukesha Radio Okapi yumvikanira ku butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aramutse agarukwaho muri iki gitondo, bivugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje drones ndetse na Sukhoi 35 Su. Kugeza amagingo aya ngaya rero izi ndege z'intambara zikaba zikomeje kugenda zikoma mu nkokora uyu mutwe wa M23 hano muri buno burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano muri teritwari ya Nyiragongo. Reka dukomereze rero mu mujyi wa Bukavu, n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Naho makuru akomeje kugenda agaruka muri kino gitondo, akaba yemeza ko ikibuga cy'indege cya Kavumu tayari cyamaze kugotswa n'ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Magingo ngaya amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko mu gihe iki kibuga cy'indege cya Kavumu cyaba gifashwe na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishobora kuza kubera imbogamizi zikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23. Magingo ngaya amakuru akaba yemeza ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barakubita agatoki kandi bashaka kugira ngo babafata iki kibuga cy'indege cya Kavumu, dore ko kinakomeje kugenda kiribwa isataburenge n'ingabo zabo. Gusa zikaba ari impungenge zikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23, bitewe n'uko mu gihe baba bamaze gufata iki kibuga cy'indege cya Kavumu bishobora kuza kuborohera mu kwinjira hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Reka rero dukomereze amakuru yacu hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni amakuru aramutse agarukaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025. Biravugwa ko rero imirwano igikomeje, umutwe wa M23 ukomeje kugenda uraswaho n'indege
za Sukhoi 35 ndetse na drones ndetse no ku ruhande rw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi hasi ku butaka y'ubutaka ku mirongo y'urugamba imbere bakomeje kugenda bigaragaza neza, dore ko bikomeje kugenda byemezwa ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bakomerekera muri iyi mirwano, ndetse hakaba hari n'abari kugenda bahasiga ubuzima. Muri Katogota rero naho amakuru ari kugenda agarukwaho nuko naho imirwano igikomeje nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize twabagejejeho amakuru yemezaga ko hano Katogota abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubiranyemo n'ingabo za Wazalendo mu gihe Uvira byari bikomeye, imyigaragambyo yari ikomeye cyane. Abo Wazalendo barimo barigaragambya badashaka Generali Kasita wari uherejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuyobora ingabo hano muri Uvira. Ibi bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane hano rero muri Katogota, aho bivugwa ko abasirikare ku ruhande rwa FARDC basubiranyemo n'ingabo za Wazalendo, ariko kugeza amagingo aya ngaya bikaba bivugwa ko gusubiranamo gusa naho kwahagaze, bakaba rero bakomeje kugenda bafatanya ku mirongo y'urugamba hano muri Katogota. Update z'amakuru makuru yarakomeje kugenda agaruka rero muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Rero gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi by'amakuru, turagenda tubaha update 5 kwa 5 ko tubone amakuru mashyashya. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero reka tukwisabire ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kandi kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubone mu ba mbere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5 kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.